Awu, sanibonani wey'ngane zakwethu, ngithemba nonke niyaphila. Ya, hhayi namhlanje ngifuna sibuke le game le igeme yayizolo. Oh, yabo ake ngithi nje asike simyekeni uNabi. UNabi wenza wonke umsebenzi akumele awenze. Abadlali bayamphoxa le mjinda, yabo bayamphoxa kakhulu 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 kakhulu. Duduzi Shabalala lo esimthembile i-favourite yabalandeli, uyeke uhlabudle wegoli, hlabudle. Yilo igoli ebelingashintsha yonke i-complexion of the game leliya goli leliyana, ngoba sekusele maybe 6 minutes siye ku-half time. Yena wakhetha ukwenzani? Wakhetha ukwenzani uMduduzi? Yabo, wakhetha ukushaya off target, not even on target, off target. Isitshelani leya nto leyana? Isitshelani? Hlula ukushaya i-target. Hhawu uNabi bafethu sasingamgxeka la simgxeka khona. Uyazama kodwa-ke abafana laba hhayi babamshonisa phansi. UChivaviro ungenile naye akenzanga niks, washumpuka, wathola enye i-free header, waheda la ayithanda khona. Kuwukuthi kuChivaviro esibeka nje iqiniso elimsulwa, iphutha abalandeli abasamfuni, yabo abasamfuni abalandeli. 90% yabalandeli kwi-Chiefs vele sebediniwe nguye. Even iphutha enza iphutha elincane, yabona kube le thuba leli elitholwe uMduduzi Shabalala bekuthole uChivaviro. Ngabe namhlanje uyezwa kuyakhulunywa ukuthi hhayi isilima lesi asihambe, yabo. Kodwa ngokuthi uMduduzi Shabalala uyi-favourite yabalandeli, ngeke uyizwe leyo nto leyo, ngeke uyizwe leyo nto leyo zikhulunywa. So kunzima kakhulu bafowethu, kunzima kakhulu, yabo. So uNabi uyazama ngayo yonke indlela bafowethu. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe next season uma kungenzeka asithole abadlali abasha mhlawumbe abawu-4-5. OMduduzi Shabalala mina ngibona ukuthi ukudlala kwamanye amazwe bazothola experience. Amadlalo eyi-Chiefs ingakhuza ilabafana laba abenza ukuthi sibe kule position esikuyo. Uma unganaka igame le ye-Royal AM le sasilida ngo-2-0 half time ize phela ngo-2-2, ya game inabe sayiwina leyana. Kube igame yamagesi le ize phela ngo-2-2 nakhona, ya game nabe sayiwina leyana. Kube igame ye-Arrows, Arrows ize sidle Arrows ngo-1-0 I think, or 2-1 I think ngisakhumbula, mara Arrows yasidla I remember. Leya game nabe leya sayiwina leya, yabo, menabe sayiwina, yabona le 9 point le yiyo engabe yenza umehluko omkhulu. Ngabe asikho la esikhona number 8 manje, mara siku-number 8-ke sesidlwele ukungena, sesidlwele ukuthi singaphumi ku-top 8 ngenxa yalabafana laba. Bayasikhosta labafana, bayasikhosta iy'ngane zakwethu, kodwa akusenani, akusenani ngoba mangizwa futhi kuthiwa hhayi at least if iPirates ingashaya iMarumo Gallants, thina singaya ukuyodlala i-Confederation Cup next year. Kungangcono uma kungaba njalo ngoba u-number 3 ngeke siwuthole u-number 3, ngeke siwuthole. Soyiyeka izolo, yabona kwesifuna igame yayizolo bekuzoba ngcono kakhulu iy'ngane zakwethu, bekuzoba ngcono kakhulu. Manje sidliwe le game yayizolo, so I don't think sothola u-number 3, maybe singaphelela ku-number 5, number 5 or 4 kuphela ngoba hhayi futhi no-4 mncane ngoba i-Stellenbosch senza kahle kakhulu i-Stellenbosch ngoba phela number 1 Sundowns, number 2 Pirates, number 3 Stellenbosch, number 4 iSikhukhune, number 5 singaphela number 5, singaphela number 5. Ngiyabonga iy'ngane zakwethu.